Lopta ponovo za Partizan, Moreira, sjajno ide Moreira. Evo od odličnog duplog pasa, međutim nije uspeo precizan da bude Đorđe Lazić. I sada još jedan obračun, neverovatno šta se sada događa na relaciji Moreira-Gaj. Nekako su uspeli da ih razdvoje saigrači, ali na terenu nova gužva i na drugoj strani sada incidenti. Smiruju Gaja, čak i Diarra, njegov sunarodnik, i četvrti sudija Milenko Vukodinović. Sada će pomoćnik Tomičić referisati glavnom sudiji Mažiću, a evo šta se zapravo dogodilo. Moreira je nekoliko puta bio učesnik sličnih incidenata sa različitim igračima Crvene zvezde, sada Gaj nije mogao da verovatno se iskontroliše i da vidimo kaznu. Šta će reći sada Mažić? Crveni karton i jednom i drugom. Dakle, Partizan ostaje bez Moreire, Crvena zvezda bez Gaja. Ljuti su i jedni i drugi na sudiju Tomičića, ali mislim da je apsolutno ispravno postupio glavni sudija Mažić. Moreira će možda više nedostajati Partizanu nego Gaj Crvenoj zvezdi u nastavku, ali to je pitanje. I jedni i drugi, dakle, nastavljaju susret. Ljut je Moreira. Ne želi čak ni uteku od saigrača. Evo i sekretara stručnog štaba Partizana, Ljubiša Rankovića. Ali od 66. minuta susreta i jedan i drugi tim igraju sa po desetoricom. Sada Gaj želi da se obračunaju sa članovima stručnog štaba Partizana. Videli smo duel sa Goranom Pandurovićem, trenerom golmana u ekipi crno-belih. Evo da vidimo šta se dogodilo. Gaj je pao. Sapleo se. I onda verovatno pomislio da ga je faulirao Moreira. Dugo trajao ovaj prekid. Ustao i pokušao da se obračuna sa fudbalerom Partizana. Sada još tu obostrane pretnje i verovatno će morati jedan i drugi da budu sprovedeni do svojih slačionica.